آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بيناني أني دورو. شهر ربيع الآخر من هجرة شانكالونانينا بسونيو مغاني كورونتوناي. ميلاد النصارى كجاتي بافولاني مغاني سبا شانكالو تاني كلنا بسونيو وتاني سباناي. أمبي دورا بغم مسجد الرجاء وامبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليستعفف الذين لا يجدون النكاح إلى آخر الآية. على مسمى كروتا لندو على وليستعفف الذين لا يجدون النكاح كم مغوكو يرمنا مغمون النوما شيء سرو كمسوفرو بس يكونوا نين كما ودامنا muso ganaw ka furu cɛ ganaw ka furu mais ala ko ni mi mɔgɔ min ma se sɔrɔ ni e bɛ muso furu e k'i yɛrɛ minɛ hatta yughnihumullahu min fadlihi u tigiw ka fɛɛrɛ kɛ k'u yɛrɛ minɛ fɔ ala ka na se d'u ma ni a ka fasamantiya ye haja amru min allahi taala ni ye ɲamaru kan ye ka bɔ ala fɛ masa mun kɔrɔtalen do لمن لا يجد التجويز بالتعفف عن الحرام نينيا امريكانيا كابو على في مسامين كورتالين كاكي مغويه مغو من نيما شي سورني به مسوفروكي يرتانغا كابو حرامما يكنا حرام كوكده كما قال صلى الله عليه وسلم كوم نيتشي دنيافو على كترونا كسيباكا يا معاشر الشباب تشيدن كو فونانكيو من ستا منكم الباءة فليتزوج مؤمن الشبيه يبشك فرو مصفرو فإنه أقد للبصر مصفرو ودبنيا جيجي كبو ولمصوما وحسن للفرز ودب نيفلاو تانغا ومن لم يستطع فعليه بصوم فإن له وجاء ni mɔgɔ ma se sɔrɔ ni bɛ furu ciden ko i ka to ka su o bɛ k'i ma tangana ye k'i kɔlɔsi ka dɔ bɔ i ka sahawa la min bɛ kisi ka sahawa dɔgɔya k'i kisi kojugu kɛli ma wa hadhihi ayatu mutlaqatu wallati fi surati an-nisaa aqassu minha ni aya ye mutalaga de mana ni aya ya fo de doro ni ma she soro ka furu iki yere mina ka bo haramuma ni aya yo de fo ibi yere mina ka bo haramuma chogomi aya yi mo fo
من سورة النساء كآية وكركرا لن ويكركرا لك كتمنينك وكتشغدي وهي قوله ويكو ألك كما ومن لم ستم منكم التولى أن ينكها المحصنات إلى قوله وأن تصبروا خير لكم سورة النساء تا ألك نمغم ما شيسرو كمسفرو أكو إكا جمسفرو جمسو إكو فرو ويدي نمغم سرنا كوني نما جمسو تاكا فرو بدو حرامولا بجنة يا كنت سكين يرمينا إبي جو مسافرو نيما شيسورو نيبي هورو مسافرو جو مسافرو نسرانا كو نيما مسو كوني فرو ببلا دغوندلا إبي جو مسافرو ne aya laba ala ko wa an tasbiru khairul lakum me wona tabede aka se ka sabali ka jo muso furuli ye ka toy ka sabali ka munyude o de kawsima jo muso furuli ay sabrukum an tajawuj li ima'i khairul lakum aka sabala kana jo muso furu o de awma heray لأن الولد يجيء رقيقا parce que ni ye jomuso furu i denw bɛ kɛ jɔnw de hari ni e ye hɔrɔn kɛnde ni ye dɔw ka jɛmuso kɔni furu i denw bɛ kɛ jɔnw de dɔnkɛbaw ko fo n'a y'a sɔrɔ sarati nana ni y'a saratiw kan mais ni o tɛ i denw bɛ kɛ jɔnw ye parce que n y'o fɔ yan n ko denw jɔnya yɔrɔ la u bɛ taa ba de fɛ an kan bɛ silamɛya sariya ka jɔnya de ma dɛ ni silamɛya sariya bɛ yen jɔn minnu bɛ sɔrɔ jihadu la ni ye mɔgɔ ka jɔnmuso kɔni furu a bɛ den minnu sɔrɔ u bɛ kɛ jɔn de parce que u bɛ taa ba de nɔfɛ hɔrɔnya yɔrɔ fana u b'a fɔ aliwalawu denw bɛ kɔnte fa fanfɛla de la o yɔrɔ la silamɛya yɔrɔ bangebaga fila ɲuman ye mun ye den bɛ sɛnbɛ o ma min ye silamɛ ye donc o de y'a to suratu nisa'i ta ala ko a ko mɔgɔ ka furu a ko n'i ma se sɔrɔ n'i ba hɔrɔnmuso furu i ka jɔnmuso furu o ye de ni siranna dɛ ko n'i ma furu n bɛ don bila degun da n bɛ bila haramu da jɔnmuso furu mais ala ko i ka sabali ka muɲu de ka jɔnmuso in furuli yɛrɛ to ye ko yɛrɛ i ma hɛrɛ ye parce que jɔnmuso in furuli bɛ denw wele ka taa jɔnya de ma قال إكرمة في قوله وليستعفف الذين لا يجدون النكاح إكرمة كون آية توسير لا قال هو الرجل يرى لمرأة فكأنه يستحي أكون آية لنين مونye ko chedo che iye muso doye muso indiaraye fa in kanat lahu imratun falyajhabu ilayha walyaqdi hajatahu minha na yasur muso bi bodo ta iyere kam muso la iki kam makonya na bokola me ikrimata fule kan aya koroke minye harisa sahalende nano la minni nintekelenya me ikrimata ko ala ila nyire aya la nyine munye ko ni eye che sisa eye wali muso doye wali muso indiara eye akanu do nay dusukun kono ko ni muso bi yere bolo tay makonya na boy kam muso ina obinya na wali muso inko فإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله كنا يسر مسوتي بولو سانكبا مرفيون أولو لجي كا ألاكا تامسين ألاكا كباكو كميرو أولو لا فوكتا ألاكي كاريا وغتي ميكا شيسرو كمسوفو نالا كل حال إكرمتا فليكا كوريا كي كتا حديثا إيوا كما منا كيدين كحديثا دودي نانو لونين ننتكلي كيدين كوا دولا كلي ni ye muso dɔ ye wali muso dɔ ye muso in ko doni dusukun na diyara ye ta min bɛ o muso in na de ko ɲɔgɔnna de bɛ yɛrɛ ka furumuso in na ta i ma ko ɲɛnabɔ o la o bɛ hadisa wɛrɛ kɔnɔ o kɔfɛ wa qawluhu ta'ala ni ala ko wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum ala ko ako mɔgɔ minnu fana bɛ mukatibiya ɲini aka bolo ye jɔn minnu mara ni mɔgɔ min ye mukatibiya ɲini ka jɔn maralen ninnu na fakatibuhum in alimtum fihim khayra a ye mukatibiya in kɛ u ye n'a ye hɛrɛ dɔn jɔn ninnu na balima silamɛya sariya filɛ dɛ silamɛya sariya san'a kana jahiliya la hadamaden tun bɛ kɛ jɔn ye ni sira caman ye mais silamɛya nalen
ko min be ke sababu ke hada maden ko jonye ayo koro ko min mun be ke sababu ka mo bo jonya la ko fere pour hada madon be bo jonya la chokomi jonya be isoro mo soro ni sababu ni islamia sariya ya koro ka to jihadu kelempe utala jihadu kelempe islamia sariya jombe soro ni sababu minye jihadu kelempe ni kafiru ni islamu ye keleke an sera kafiru ma an bu ka mo munu nyana maya mina ube kan ka jonye fo min nye ita horonya a ube ni ita fere mo ma jonye tumbe na ni sira stamaye islamia na la ya be koro bo sababu be jo hada madem bo jonya la ko fere odi ato ni jeray ka muso fe sungalo konona la tile konona la kafara nunu jonka horonya bala kalili kafara jonka horonya bala mogo faka kafara jonka horonya bala mukatibe ya ufuleya jaka abedi jombe se ka sa jaka la ka horonya ibe se ka jonka mukatiba udama jaka la pura ka se ka horonya falaqta hamale akhaba wa madraka male akhaba faqura qaba min bi hada madem bo jonya la ala yere kam mo mina kaka jonye tele manke islamia sariya tafe aye boda chamande yira min be jon horonya bali abi hari islamia sariya li jon bugo choya dola islamia sariya ba horonya bolo wala ala ko naka jon mununye mukatibiya nyini aye mukatibiya kuya naye hera do joina mukatibiya kore munye jon mara lembe e bolo ako e matigi masisa ne ba fe wori hakke min kade afo an ka biala nka nyini ka di mai kin kan horoya mukatiba ninde bo ala ko naka jon nyini nyini awfe aya kuye ni yere here do jawina manai ba do joyi mo telele no mo nyumando abeshe ka barake fana ka wori nyini kana dima haja amru min allah taala li shahadati ni nyenya marikanye kabo alafe ewa matigu ye jom marabagu ye ija talaba abiduhum minhum alkitabata konu ka jonye mukatiba nyinu ufe anyu katibuhum ko kam mukatiba ka ke jonno nunyade misarati jumay asarti jumay anya kuna lil abdi hilatun wa kasbun يودي إلى سيده المال الذي سارته على أدائه مسرتي الجمعة إن المتمون فيهم خيرا سرتي الجمعة أكا إكادو جوينا أكا سرو إكادو جوينا كو جوم من فلن نينا يمكاتبا نينفي فيرو باكونو أبسك بارك نا سرتي لن نفلو حكم منا بسك تا نينا بادي نين نندو جوم من نادي وقد جهب كثير من العلماء إلى أن هذا أمر الرساد واستهباب لا أمر التحتم وإنذاب دون كبغا فانشامان تارا كافون يامري كم من فلن ني علي جون مربغو يامريا كونيكا جون ني مكاتبيا ني فيكا كاي كون يامري كم من فلن ني بلا سرالي دو أني كاكانو كاكانو jom marabagaw ka ke me wajibite akanunende do ala yibila sirade ni jonyen ni nyini fe akanunendo ikakai me wajibiti ka ikakai don ke ba fancha mantara ni nofe uko bal as-sayyidu muqayyaru ija talaba minhu abduhu al-kitabata insa katabahu wa insa lam yukatibuhu ko jom matigi ibi kaswadela ni ka jonye mukatibiya nyini fe na kadiye akaye ni am akeli mandi fan hari ni makai don ke ba fancha man tara ko ne aya bilasira li de do ki bilasira ka kanu katima me ama wajibika wajhaba akharuna ila annahu yajibu ala shay'in idha talaba minhu abduhu zalika an yujibahu ila ma talaban aqjan bi jahir hada al-amr don ke ba do fana tarafe ko ayi ko jom matigi jom marabaga ko wajibi de do ika ni ka jonye ni nyini fe karasai ka jonde yennaye memba fe an ka benna fulo hake dola nka nyini ka di mai kin kan horonya
doni ke bawo do tarafe ko ni jonye ni nyini amma tigi fa marabaga fe ja ko ika kai wajibi do ika kai ayin jahiru koso wani ibnu jurayj qala qultu li atai awajibu alayya ija alimtu lahu mala an ukatibahu nin ko jurayj ko ale atai nyininka yala wajibilan do ne kawa ninya do nka jo na folo ba bola yen nyini fe nka kayewa qala ma arahu illa wajiba ko atai ko nema jate mina foye ika fo wajibi do ko atai ko wajibi do ika وعن أنس بن مالك أن الشيرين أراد أن يكاتبه فتلقى عليه فقال له عمر لا تكاتبنه أنا أشرور لا كو شيرين كو أكا جوني مكاتبيا نافع كو أسمنا مانا أما أطورا فلا فلا لا أما سيرا داما وكو عمر بن الخطاب كو كو والله بمكاتبيا كايري iba kayede donc ala kulli hal ni fana nyaamare kanye kata jo murabaga ma ni ika ma jo nya nyini fe karasanka be wori hakke dolanka nyini kadimi kan horonya ala koy kakai kuma fula bala imma wajibi ka imma akanunendo ikakai ikafu nsonna ninna fulu hakke anyini ikana nai in alimtum fihi khaira naye hera do jownunu nade qala ba'duhum amanatan wa qala ba'duhum sidqa wa qala ba'duhum mala wa qala ba'duhum hilatan wa kasba in alimtum fihi ghayra do ko niye danaya do joyna niya do ko danaya mado do ko ay niya do ko joy nyeciya fola ciya tigido do ko ay niya do ko na folo ba bolo do ko ni ay niya do ko fero ba bolo abese barala ki ka wori nyini kana ala kulli hali in alimtum fihi khayra abin nimbeta ni ka jonya nyirfe mukatibiya kenye an kabbe wori hakke dolanka dima e yere be joyindo danaya mado cinya tigido sheba ye fana ubi abese ka barake fana benna minna ka nyini ka dima ala ko ikam mukatibiya kai iye min bilaka akanyini kana dima akan ka horoya wa qawlu ta'ala ni ala ko ayakun wa tuhum min malillahi allazi ataakum bo ala ko aka jonnunu alayen nafulu min di aw malakan nafulu min di rawma aya do di jonnunu ma اختلف المفسرون فيه نفنا التفسير كلاو ينيغون سوسولا فقال بعضهم معناه أتره له من الكتابة بعدها دوكو واتهم من مال الله الذي أتاكم كو الله نيني مونيه إيكا جوين نفل حق من بلاكا أيا نيني أنا ناي أدو بي كبواك أدو بي أي مثلا إيكو جوين ما wabi duru nyini kana dinema wabi duru niya anyini kana nebi kan horonya doyi nye barake aye wabi nani sorofolo anu nana ko wabi nani fule ewa wabi duru anyini nena ife wata imbi kabwaka doko aye la nyini yode iye mimbilaka de odo bi kabwaka aiba fosisa a niye wabi nani koni nyini kana wata indo nyafara nya fara nyobi ka boyka otoy doko ay akala kan nafulu duma ale do duma ala kan nafulu ro ko alla nyiri yeninde iye minyire bilaka ikado bi ka bola ikado bola summa qala baruhum o ko fe doko hakke min bo bola munu nyennin kuma fo ko la nyini yede yen nafulu min bila joyinka ikado bi ka boaka o ko fe unana hakke jumambe bi ka boaka doko miqdaru rubu ko ewan nafuro tilanani na nyogona ni wabi nani de do sisa wabi nani ni ya tilanani ya joliye wata ko ika watam bi kabo urubu wa qila sulusu doko ayi ko tila sabana ibode bi kabwaka tila sabana jumay na yasuru eye wabi sabade bilaka wabi sabati la sabana watan de tusuru
ibe wata ibo bi kabwaka doko sulusu wa qila nisfu doko ayi tilance mana niye wa bi duru de bilaka wa mugani duru bi ika wa mugani duru de minala ika tilance bi kabwaka donc ni nye tawsiri folo munun ko wa tuhum min mali la alladhi ataakum ya hakke min bilaka ibo do de bi kabwaka kolla nyini yo ode do ya foni wa qila juz'un min alkitabati min ghairi haddi fulanna tigun uluko ko ayide ko hakke min bilalaka o do de bebbi mi hakke kere kere le mafo ni yere ye min bi kabwala dro wa qala akharuna do weruko tawsir fulanna do weruko bal al murad min qawlihi wa tuhum min malillahi alladhi ataakum huwa an-nashib alladhi farada Allahu lahum min amwali zakati doko wa tuhum min malillahi alladhi ataakum kullu nyine munye mana jonnunu alay hakke millati ge wiye jakala ayota kaduma ukata duma tuguma be horonya chugumi yaro suratu tauba kono fi riqabi abe jakabe do yoromi jom maralun tabala wala alaye jonni yoromi ke jakala ni jaka wakati no jomi amatigi ya wabi duru bilaka konnu nyini ikana dinne mambe ikan horonya wabi duru min bilalaka ni jakabe alaye hakke millati guye jakala aye wabi duru inta jakala ka dama akata dia amatigi makanka horonya do kolla nyine yininde alaye millati guye jakala ayota ka dama hakke min bilalaka ayota ka dama jakala akata dia amatigi makanka horonya وأن ابن عباس في الآية وآتهم من مال الله الذي أتاكم قال داؤوا أنهم مكاتبتهم وبهذا قال طائفة من أهل العلم عبد الله بن عباس كو أكو كان ألك النفلو دو أيا دوما كو ألا نيني مونيه كو مكاتبيا أي حكم من بلوكا ما تيجي يه حكم من بلاكا كو أكو نيني كديما أدوبي كبواكا bunkasir koko ewa jamakulu don ke ba jamakulu do yen ninfo go ala kulli hali shi samin famuna ninfana kono wa tuhmu min mali llahi alladhi ataakum ayum be abu beta akera sade iye hakke min bilaika jonka na doye no yakaye ika dobbi kabwaka ni ananan jakatigu fanama hakke min bilalaka ala ya ni yoroke jaka fanala ambe jaka fanata ka dama obe yala kan na folode ambe jaka ta ka dama min bilalaka ambata jaka la ka dama akata da kan matigima aka hornya donc ninkiri fana ne ala te hada madenki inyogona hada madem mara janko ka maltraité chogoya dola ala to fede wode ya to ala ye boda chamandi hada madem be bojjo nyala chogomi ni nya doye وكفي قوله تعالى بألك آيين كنو ولا تكرهوا فتياتكم على البقاء أكنا أكاد جموسو فرشي فوجاك وكوكا جنياك نفنا تنبي أو منافقين نونو جوم مرالي منو جاهلية لا التنبي إكا جوم مرالي إبا بلا جموسو إبا بلا جنيالا ولي تشو بي جنياكا نوفي أبي مين سارو جنيالا أبينا ديما يبي بالوناي ube nu ye jeneya ka nofe abe dem munun soro obe o dem fana be ke ka jonde obe bi kamarala utumbe ninke albigha ye munya yani jina wa kana ahlul jahiliyati jahilu tunkera idha kana li ahlihim ammatun arsalaha tajni jahilu tunkera nu dola kele jomuso babolo abe jomuso imbila kata jeneya deke وجعل عليها دربية يأخذها منها كل وقت أبي حكي دودة بلا جموسو إنك وقت نانيني حكي جموسو إنبتا أيري دي چه دو ما يبي جنيا كانو في با سرابي ناناي أبا بلا جنيا دي لك حكي دو بلا كفنها وقت أبي حكي دو لا تجي كرسا نانيني حكي نوري حكي muso imbeta jeniya de ke sisa ko nyini nu che minya jeniya ka no fe ba sara aba hakke fara nyugo ga kanadi matigima
فلما جاء الإسلام نهى الله للمؤمنين عن ذلك ننتم بجاهل تلي لسان إسلاميا كنا تمام إسلاميا نانا على يمؤمنوا بليننا كم مؤمنوا كنا نكذا وكان سبب النزول هذه الآية الكريمة ni aya ban min yere fulen ni ajigi sababu yere jumaye فيما ذكر خير واحد من المفسرين من السلف والخلف تفسير كلاو يمون فوني آية جيجي سببولا هاري مغكلنتي سلفولا أني دوني كبغا نيوما منون نانا سلفو كوفي في شان عبد الله ابن أبي بن سلول كوني آية جيجينا عبد الله بن أبي بن سلول منافقي كنتكي كوني آية جيجينا أوديلا عبد الله بن أبي بن سلول عليه دي منافقي كنتكي بو مغو كفامو ني قرانكم منافقين وبي حديثكم منافقين النفاق اعتقاد ولكم بودما اني انكا ولا نينولا انكا كومولا ما با ني نافقي ديسا خوتكل ني دي مو كا كومولا انكا كومولا ني نيغون تشي ني نافقي ديسا ني نافي دا كوري مو ني ميمبه مو بلا نيغون aben ninka kumata kata fundi nye komi na mime aben ninka kumata wa funde ko nafiri min ni qur'ana ko munafiqi ni nifaqu ube hadisa ko nifaqu ewa nifaqu li itiqadiya koro de ka islamiya bila kene ka kafiriya bi duskun kono sariya ka munafiqa la nyini ore ka kafiriya ka islamiya bila kene ka kafiriya bi duskun kono mais mo ni nyogo nche karasen nafiri de ani munafiqiya mun be sariya ni kitabu kono ko kele untere koni aya jigina munafiqu kuntigi Abdullah ibn Ubay ibn Salul alayhi islamiya de bila kene ka kafira de tumba duskun kono koni aya jigina de kibari ala fa innahu kana lahu imawu alayhi jomuso de tumba bolo fa kana yukrihuhunna ala albighai atumba ka jomuso jakwa ku karaba ku kata jeniya de ke طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يجؤم أتمبو كمونا puru jomuso nunu min bilalu ka be hakke do de biluka ku kata jeniya ke ko nyini kananai anu ube demunun soro fana o don be ke aleka marafin nye donc puru aka abe jama soro chogomi abe nyema ya usoro chogomi aka galon fola أني جابر قال أنا جابر بلكو كان لعبد الله ابن أبي بن سلول جارية يقال له مشيكة كو عبد الله بن أبي بن سلول كو جمسر تنبا بلوبا فما مشيكة وكان يكروها على البقاء أتنبي جمسر جاك وكاكربا وكتجنياك فأنزل الله عليه آيات ولا تكرهوا فتياتكم على البقاء ala kwa kana ka jomuso karaba jeniyaka kata alaka kumama o man yukrihuhunna fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim dawa ala ko ni mo min ka jomuso karaba atara jeniyake ni aleye jenayin ke karaba bolode ka ala be ya fale makoy ala balen nema me emmi nya karaba ka bila jenala junube ela kanni aya jigi ni ala ko ini aradina tahasuna akana ka jomuso karabau ka jeneyake nu yere tanga nyini akanu karabare hajan kharajan makharajal ghalibi nimbora de kachaya jomuso be minyini mi hara korote jomuso mi hari nama yere tanga nyini yala be daga ka karaba ka jeneyake wa ha me akacha minya nyini a neta fe ka jeneyake akacha ude be karaba ودي أتو إني أردنا تحسنا نانا أنانا دي غالبا كربالي بكم غودكا من تافي كربالي بكودكا مهاري مين يري ايوا ني أما نيني كافو أنده تافي كجنيك كنا كربا لا نيني يودي ني كنا كربا إني أردنا تحسنا إني أردنا تحسنا نانا أبورا دي غالبا مين بتنغا نيني ودي بكربا litabtagu arada li hayati dunya puru akajia ewa nafulu nyinini oye akana ka jomuso karaba ko ka jene ka nu yere tanga nyinu fe ko awbe jia nafulu nyinini oye jia nafulu nyejuma ay min kharajihinna
ومهورهن وأولادهن أرجل حياة الدنيا موني ibe hakke min bila jommuso in ka ko akata jeniya ke akanana ore kharaju ube ni abeta jeniya ke ayre beta jeniya ko ba sara min na bena di ema ube abe demunu soro ube ke edewunye akana jommuso karaba ku bila jeniya na nin ko kama nin jiyan na fo kama nu yere tanganyi nu yere fe wa gadi naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kasbil hajimi wa mahr lil baqi wa hulwan al kahin harisa salen nana bukhari muslim kono kam muso yere kata jeniya ke be min soro jeniya la ka do haramudo ka di mo ma ka do haramudo cide nyambali an kasbi al hajimi bombo tuna na be bombo tu mo la kasara min mina cide nya ambalala me balili mindo bombo tu tala haramute kono hutanji hido e wotai parce que cide nyere ye bombo to ayrela bombo to ciden ko ka ewa bombo to kasible hajimi ciden ko nya ambalala mo ko balili mindo ate ko mi ale haramu yara ko mu to chogo min ni sera ka to wode kany ko ciden nya ambale ola o mahar li baqi ani jene yakela ka furuna fulo afo furuna fula muna mana akasara sino jeniya kela furu nafolo kore maharu yede niye mo furu sariya furu la nyine munye jeniya kela muso jeniya kela be min soro abe sara min soro jeniya la maharul baqi wode jeniya kela be min soro jeniya la cide nya ambali adunina wa hulwanil kahin ani kolon filina na be kolon fili mogoye uba sara minna cide nya ambali adumunina haramudo donc hadisai ay riwaye do bena nin chogote kasbil hajimi tala ay riwaye do bena muslimuna na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samani li kalbi wa mahr li baqi wa hulwan li kahini ni sabade be men ni riwaye min fulen ni nyeni bun kasir yaro alay kasbil hajimi de do mi hadisai ni riwaye wore be ko cide nya balilike ulu songo ka ulu fere ka songo mina cide nya mbalala ani jeniya kilabe min soro jeniya la cide nya aharamu ya mo kana dun ani kolon filina be min soro kolon filila hadisai muslimu kono ire worela ninde be ulu tade be min ni nye kasibne hajibe de do abe hatagia aka sege hadisai na kosobe qawluhu ta'ala ni alako masamin korota leno o man yukrihunna fa inna allaha min ba'di ikranihinna ghafurur rahim aw alako ni mo min ye jom muso nunun karaba ulu karaba len ko fere ka jeneya inke alaye sutura masaro jinugo yafa masaro alaye nema masara be ulu nema de wa ismuhunna ay lahunna ghafurur rahim be sai kata jomma ay lahunna jom muso nunun ni jom muso karabara ku ka jeniya de ke u ka karabale ko fere nu ye jeniya ke ala be ulu sutura ku ka junubu yafa ala be ulu nema de qala adadu min al ulama doni ke baga jata u doko ewa doni ke baga wala fa in fa'alitum fa inna allaha lahunna ghafurur rahim na yo ke ka jom muso nunun karaba u kata jeniya ke u kana wori di auma awa ala be yafa jomuso nunu ala be wulu sutura ku ka junubu yafa ala bu nema wa ismuhunna alaman akrahunna me ka junubu be mo ko mi nyu karaba de e mu nyu karaba ko bila jeniyala u ka junubu eka wa fil hadith an rasulullah sallallahu alaihi wasallam anana hadisa sahalin kono ka bo cide malaka tanuna kisibaka qala urfiya an ummati alqataw wan nisyanu wama ustukiruhu alayhi ciden ko ala temena ne kam manto nu qatawra kam minke ala tu minanaye nu nyina kam minke ala tu minanaye nu karabara kam minke ala tu minanaye donc ni jom muso karabara de ku ka jene yake no lu ye jene yake karabale bolo de ka junubu te wulula de ala be ya fawlu ma ala be wulun nema me emi nyu karaba jene yala u ka junubu be edela ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها تمام علي النكيرون مسمي أهرا كتاكورو تالينو
tumami alaye ninkiru faranfansiya ko banganye qala ta'ala lakum samin kurtalenu walaqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinati ala kunni alaye ayaw jigawka aya munum bangalendo yani alquran fi ayati wadihati mufassirati ala kunni alaye ayaw jiga auka qur'ana kono aya munum bangalendo jelende do ufran fasilende do fana ufran fasilendo wa masala min alladhina khalu min qablikum ani mugo ka kibariyaw ni mugo fana ka kibariyaw fo awuye qur'ana in kono aya in kono mugo munun temena wunyede masala in kore munye ay qabaran anil umami almadiyati wa ma halla bihim fi mukhalafatihim awamir Allah ta'ala mugo munun temena wunye nyulu ka kibariya fo awuye mugo temena ani mun jiginuka mugo munun temena wunye mun jiginuka tumamu ye alaka nyamar kawun soso ne alaye janga kata mun jiguka ni yella jaba munun jiguka nyo fawye de nyo fawye qur'ana in kono de donc la ñine munye afana kanake ko mu ñogona de ne alaye aya jelew aya bangalew aya faranfansilew ne alaye jigi kana awma nin qur'ana in kono awa mugo munun fana temena wunye fana nu yenne alaka nyamar kawun soso nyemmin ke ula o fana fora wiye de ñoo fana fawye qur'ana in kono de aka yere korosi de nimbe komi ni ala ko masamin korotale no fajalinahum salafan wa masala lil akhirin awa ala ko mo munun temena wunye ne yuke mo wunye nu tara awunye utemena awunye nyuke misaliye aw fana made min kera wala ka fawye ko kawma komi misaliya aka jantaw yerela min yu soro ala ka nyamar kan soro in sosolila o fana kana wunye gona sura ka yere koloshi أي ججرا عن ارتكاب المآسم والمهارم ومثل لآخرين وكرم مني مغمون تمنعوني نيوك أو ما بغبغليه أني كان كريم دا أو فنا كانتا جنوبوك أو فنا كانتا حرامكوك كم مغو تمنعوني وي حرامكوني جنوبكوك نيني على يهلكي تشغمي أو فنا كانوا كريني هلكي باو فنا سروري ومويجة للمتقين نين قرانا ne ala ye wajulu fo ala fana wajulu munu nube ala nyasirnya bago nafa ay liman takhallahu wa khafahu nin qur'ana wajulu ba kono wajulu min be mugon nafa mugon min ye ala nyasirnya bagay mugon min be sirala nye wajulu be qur'ana kono wajulu munu bo tigu nafa ala nyasirnya bago aha ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. أن ابن عباس في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض قال هادي أهل السماوات والأرض. ألقوا الله نور السماوات والأرض سانكبولون فلان نور بغي على دي دوما كلولون فلان نور لي بغي على دي. mais ابن عباس أي منفوني آيالا أكو الله نور السماوات والأرض الله نيني موني قال هادي أهل السماوات والأرض
sankaba dunkew kanda bagaye ala de dugukolo dunkew kanda bagaye ala de buna baso yo fonni ayat tafsirila wa qila yudabbiru al-amra fihima nujumahuma wa samsuhuma wa khamarahuma do ko allah nuru samawati wal ko kore munye ko sankaba wolon fulani duguma kolon fula sankaba ni dugukolo ku fulaka kibariya nyana bolibe ala de bolo u fulaka dolo anu ka tilew anu fulaka kalo ko benyana bo bagay ala de ورياني أنس بن مالك قال إن الله يقول النور هدى يقول إن الله يقول النور هدى أنا أنس فنبلون كو ألا بافو كن ألا كنورو كو كندا يندرو وريا أن أبي بن كعب في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره قال هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره ko minye ube bunkabu fana ko ne ayat tawsirilla ko ayat la nyini ye munye ko ala kambe mu'mini dema ko ala liman yamin bila mu'mini dusukun kono ani qur'ana mi nabe mu'mini dusukun kono fa daraba allah masalahu ko ala ye ode talen goshi fa qala lako allah nuru samawati wal ardi ko sankaban noro likala ya ala de duma ko noro kala de ala de fa bada bi nuri nafsihi ko ala ya damina ni ayere kan noro li e folo summa zakara nur al mu'min o ko fa ye mu'min kan noro fo fa qala ko masalun nur man amana bihi mugo kam noro misale mugo min limanani alay qala fa ka'anna ubay ibn kab yaqra'uha مثل النور من آمن به أبكمي وبيبن كابو تنبي آيين كرا مغوكا النور مثالي نابا فو إيارو أبنا نيفي مثل نوره كمسكات وبي تنبي ننكلا مثل النور من آمن به مغوكا النور مثالي مغمي اللي مناني عليه فهو المؤمن كم مؤمنون جدو جعل الإيمان والقرآن في صدره ko ala yelli man ya ani qur'ana bila dusukun kono hadisi kono wa hakaja qala khayruhu masalun nur man amana billahi bun kasir ko nin choko kelenda ko mo woriyen ni fo minye nte ubeye ko ubeye fana tana ko ayen nin kuma fo ko mo ubeye min fo ko masalun nur man amana billahi mo milli manani ala kan nur misaliya wa fi sahihaini أنا نبغى المسلم يكون أني بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ألا كتشيدن تنكرا إجا قام من الليل يقول كو تشيدن تنكرا كو سوفلا لنا ولي لنا بسوفنا فلك أباف اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن الحديث كتهدي صلى الله ko ciden tumben nin fo aka sufen nafila na wulila na ba fe kan nafila ke aba fon tigi ala allahumma tigi ala lakal hamdu tanubiye anta nuru samawati wal ard e ala de sanka bawlon fulan noro kelay e ala de dugma ko lon fulan noro kelay o man fihinna ani mugo mugo be sanka bawlon fulan dugma ko lon fulala walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard tanubi ala e ala de sanka bawlon fulan jo bagaye ani dugma kololon fula jo bagaye de be jonu beye o mani fihinna ani fengo fembe sanka ba wolon fula dugma kolon fula la e ala de be jona beye kata hadisa laba ko ciden tumbe nunun fo donc na ko qawlu ta'ala masalun nurihi fi haja demir qawlan an ko allah nuru samawati wal ardi ay o tafsir do tafsir kala bolo ibn abbas ko ala de sankaba dunke kanda bagaye ala de dugma kolo dunke kanda bagaye anko do ko ala kambe mu'mini de ma ko ala kan noro mu'mini dusukun kono ala kan noro misale noro mu'minu dusukun kono mana mu'minu dusukun noro bagaye ala de noro do akono anko do ye o tafsiri o ye wa anana sisa masalun nurihi ala kan noro misaliya وفي حاجة دمير قولان دمير من فلن دمير هي من فلن نوره
demire be sage kata yoro juma kuma fula bo fanala tafsir kelaw bulo ahaduhuma annahu aidu ila Allah azza wa jalla kuma fula indola kele uko demire be sage kata ala dema masamin ka bakoro talidu ay masalu hudahu fi qalbil mu'min ni demire sage kata alama alaka kanda misaliya mu'mini dusukun kono alaka kanda misaliya mu'minu dusukun kono qalahu ibn abbas nin kuma abdullah ibn abbas nin fo parce que abdullah ibn abbas ko ala de sankaba wolon fula sankaba dunke kanda bagay ala de duma ko dunke kanda bagay ala de donc alaka kanda misaliya mu'minu dusukun kono ka miskati abe komi lampa mesi do ba fo miskati mesi nabe lampa woyin kono do ba fo miskati ni ewa finetiri mimbe kogola adama bo ko fela ni lampa siga kono abe lampa yele fara nyukon ka chokomi donc ni nye demira folo demira sagi ro folo ka sagi kata alama wasani kuma fulana أن دميرا عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام توسير كلاو كما فلنا كما مثل نوره كود دميرين بساقي كتا مؤمنين دما مؤمنين مني آية كتوسير سما چوغو باكي كايرانا تقديره كما لنين بكي مونيا ولا مثل النور المؤمن الذي في قلبه ewa niya sagi kata mu'mini ma ibe kuma fo chogomi wala chogodi wala iba fo mu'mini kan nuru misaliya nuru mimbe mu'mini dusukun kono mu'mini kan nuru misaliya nuru mimbe mu'mini dusukun kono am misaliya aya famu niya sagi kata alama folo alaka kanda misaliya mu'mini dusukun kono niya sagi kata mu'minu ma mu'mini kan nuru misaliya mimba dusukun kono كمسكاتي فصبها قلب المؤمن ولا علي المؤمن دسكون مثاليا فوسيسا وما هو مفطور عليه من الهدى ان المؤمن علي المؤمن دسكون دا كندا منك وما يتلقاه من القران المتابع لما هو مفطور عليه ان المؤمن بمن يقران كونو نابي بارك ناي كومي من بعد دسكون كونو تشومي على يوم مثاليا دفو كما قال تعالى كم إن الله يفو آية وركونو تشغني أفمن كان لا بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أنا قيالا مغمي بدري لا جيلين كابوا تيجي على فين ودي لا جيلين من بعد سكون كونو نابي بارك ناي شيري وري تقولين بولا مين يباكي كقرانا فنا كلا كبارك ناي وفي سورة هود كونو فصبها قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقناديل awa ko alaye mu'minin misaliya mu'mini aka dusukun ni dusukun jelendo dusukun kanya jelendo fi nafsihi nabe mu'minin nin kono ko alaye wode misaliya bil qanadili ni lampai min ajujaji safafi aljawhari awa lampan min fana ni awa very de bala very min fana amangiri afege fegelendo very fegelendo aljawahiri very fana bangelendo do yele min ba kuno nabe ye o ma yastahdihi min alquran ani mu'mini bake ka kanda min soro kabo qur'ana kono wasarai ani mu'mini bake ka kanda min soro kabo sariya kono bi jaytil jayyidi safi ala yo fana misaliya ni tulu min fana ni nogo shitala aya ka kuma famude mumini kanda min be mumini dusukun kono ala yo de ke komi lampa finetri ube ewa mesi na be o de noro nye bon mumini bake ka kanda min soro ni qur'ana e fana na be barake nae ala yo misaliya komi veri ni yele imbe veri kono ni yele be veri kono ani yele te veri fana kono veri tala o te kelenya donc abake ka kanda min soro ni qur'ana la yo misaliya komi veri fana abake ka kanda min soro ni qur'ana nam nuru min be dusukun kono o yel lampa nyere bon
noro min be soro ewa ni qur'ana fanaye ani sariya fanaye ala yo misaliya ke komi tulu ayake komi tulu min ye tulu nyuma ni nogo tala safi tulu min ya jele no nogo tala safi al-musriqi al-mu'tadili tulu min ni abe yelenku abe yelen bo awa tulu min fana a cogo kanyi abe chamance de la alladhi la kadara fihi wala ihrafa tulu min duruli tala tulu nogo tala foy tala jenge tala adurulente fa qawluhu kamiskati qala khayru wahid huwa mawdi al-fatilati min al-qanadil donc miskati sisa abeno o tafsir kala do ko miskati e munye mana lampa meshi munu nye lampa koro nunu nye kakoro lampa meshi mbe do yoromi lampa meshi mbe sori yoromi o de to ko miskati haja huwa al-mashhur bun kasir ko ninde fembangale ye tafsir kala o bolo ko miskati e munye lampa meshi ndo yoro abe sori yoromi wa qala akharuna al-miskatu al-quwwatun التي لا منفج لها يادو نيو فو تفسير كونو كاكورو كما فلان مسكاتي يمونيه فلو لا نيمبتو مبي فرودلا نو يكوغو ديلا سيسا بروسولا نو يكوغو ديلا وبي فينيتري بور مي فينيتري اداتي بوكوفي فينيتري نداتي بوكوفي مينو مبي بلالا ابي سيكا لامبان سيكا كونو دو كو مسكاتي نيودي wo min be finetiri min be kogola adama bo kofe lampan sigilemba akono wal qawl awwalu awla kuma fula mafowa bun kasiri ko kuma folo ko de kaka ko miskati lampai meshi be do yoromi wo min kono ko kuma folo de kaka wa huwa anna al miskatan huwa mawdul fatilati min al qanadil ako kuma folo ni aya kaka ko miskati yede ko lampa meshi be do yoro mi lampa inkono ko miskati ni ode fiha misbahu na ko kal miskati noro min be mu'mini kandan ni noro min be aduskun kono ani abe noro min soro ni qur'anai abe ko mi sisa ko mi meshi na be lampa wo kono fiha misbahu wa huwa an-nuru alladhi fi jubalati fiha misbahu kore munye bo meshi mfana ewa ni nuru bake kamene ala akum misbahu fihi misbahu mfana munye wa huwa nuru wa yen nuru de allazi fi jubalati nuru mi nabe meshi mfana kuna yele min bafe kabo ala al misbahu fi jujajati imai bo yele mfana min be kai kabo meshi na o fana be very kono أي هذا دون مشرق في دجاجة سافية نور من بافي كيلم بو وفنا بي فيري دو كونو فيتري دو كونو فيري من فنا ني أكانيا جيلندو وقال غير واحد وهي نجير قلب المؤمن أولا مغوكو هل مغوكلنت أو كم مؤمني كم مؤمن دسكم مثاليا فلنين ko mu'mini dusukun misaliya fuleninde abe komi lampa doro abe komi lampa ni meshi ba kono ni ya ewa meshi isori lampa wo kono ka tasma ke meshi kunna be mene bo meshi mene ni na noro fana ye buteli fana kala donc obe yelen di chogo mi de ewa ko mu'mini dusukun be nin chogo de la a noro lende do mu'mini dusukun noro lendo do ajujajatun كأنها كوكب دري أوا بيترين فنا بيرين فنا وفنا أبي منه كيلم بو كنورو بو كمي دولو نابي منه تقومي سامفلا قرأ بعضهم بالدم الدالي من غير حمجة من دور دو كو ياكلا بون كسر كو دو ياكلا بالدم الدالي كدالي كو كدمية من غير حمجة تالا من دور أي كأنها كوكب من دور أبي كومي أو دولو من بكومي كونو كيشي
وقرأ آخرون دوري أكو دو فنا ياكلا دوري معنى دو ياكلا من دور كسرو ياي مد دولا أكو دو فنا ياكلا دوري وديري بكسر الدال ودمها مال حمجة من دراي دو ياكلا بدوري كحمجة كلا بدوري كحمجة كلا بو حمجة إنا كرالا دوري دو ودالي كلا نشوفو فلابون ولا بولون دوري بدم وديري بكسر الدال دوري وبديري بكسر الدال ودمها مال حمجة من الدراء وهو الدف نيا كلا وشغل شيسا بك من الدراء وهو دف معنى ناكا يلم بنيونينك ناكا نورو بنيونينك وينيونينيه وذلك أن الندم إجا أرمي بها يكون أصد استنارة من سائر الأحوال أبيكم الدولو من نو يأفلي parce que dolo filito fana nuru min bala ani dolo to munu fana bu nolo te choko kelanya wal arabu tusammi ma la yurafu min al kawakib darariya ako arabu dolo min donin tu bolo ba wala ko darariya wa qala ubay kab kawkab mudiyu ubay kab ko dolo min be yele bon norobo wa qala qatadatu mudiyun mubinu dakamu katada tako ko dolo min be yele bo ayele bangalendo awa kabbo fana akabbo ala kulli hali kado ya fana ka annaha kawkabi duri do ewa bitirin fana berin fana be mene ka yele mbo ka noro bo komi dolo imma anake dolo ye dolo min be santa sabatilemba nola anorelendo ube doro mi ya nyoni kafili ni ya akala kalancho wolela dolo min filila ufana kan nuro kabbo kateme dolo min banola ala kulli hali abe komi dolo ni yelembe ala kawkabi duri koreninde wakati sarobe ambe ayat dafa yuhadu min sajarati mubarakati awa ni lampa abe mene ni iri barikala ma do de tuluye ni lampa min fule nenye ni tulu min fule kan min fo na be ni lampa in kono ka tulu mankutu ko tulu min ka tulu nyumando ni lampa imbe mene ni iri barikala ma do de yustamaddu min jayti jaytun sajarati mubarakati ni lampa imbake ka mene ni jaytuna fana ka tulu de jaytuna minye iruka iri barikramai jaytunati badalun wa atifun bayani la sarakiyata wala qarabiyati nillam payim fana be meneni jaytuna iri tulude jaytuna tulu awa tulu min do fana tulu inte tile boyoro la kojugo ni tile bo wakati ni tile tasoro tulu wala qarabiyati tulu inte tile bi yoro fana la bo tile bi wakati na beteme tulu inka أي ليست في سرقي بغياتها فلا تصل إليها سمس أتكم التلوين بك أو كورن في أبيت تلي بويرولا تلي بو وقتي نا تاسرو من أول النهار تلي بو وقتي نا تاسرو ولا في غربها فيقلص عنها الفي قبل الغروب تلوين تتلي بين فنالا تلي بي وقتي فنا ني أو سما بيكون ني تلي ببواكا بل هي في مكان وسط تفروها الشمس من أول النهار إلى آخره تلوين بيتشمان شدلا depuis tile boto fo kata tile bi abe tilun kare yala tulu min fana be nin chogola abe yele kanya o bate yele kanya tulu imbe yoro min fana be chamanche de la tile bo wakati abe tulu inka tile bi wakati abe tulu inka tulu imbe yele de kosobe fayazi ujaytuha safiyan mu'tadilan musriqa awa tulu min be nin chogola na be tilela nin chogola akatulu imbe seneya de akatulu imbe ke ewa dala kile ka ke chamanche la akatulu imbe meneni de ke
أن سيد بن جبير في قوله جيتونة لا سرقية ولا قربية يكاد جيتها يدين قال هو أجود جيت أقول ننتلو سوكو كتلو بنيما يالدي قال إذا تلات الشمس أصابتها من صوب المسرق نتلي بورا تليبا أسرو نتلي بنيروي فإذا أخجت في القروب أصابتها شمس نتلي بفنا تليبا أسرو فالشمس تصيبها بالقادات والأسي ننتلو كوني تليبا أسرو سغما تليبا أسرو ولافي فتلك لا تود سرقية ولا خرابية ولا ننتلي أتجاتي كوا بتلي بنيرولا أتجاتي كوا بتلي بنفي وقيل المراد بقوله تعالى لا سرقية ولا خرابية أنها في وسط سجري توسيرك لو دوكول لنين مونيه قلتلي أبي إيري تشامانشيكا ليست بادية للمشرق ولا للمغرب أما بانجي ايوا تلي بيوروي أما بانجي أبو يوروي أبي تشامانشي دلا ما على كل هالبنكسير يربافو وأولى هذه الأقوال القول الأول nin kuma wula kuma fana min kakani aya nye waye kuma foloinde tulu imbe yoro me abe chamanche de la ate e watile bo yoro la ni tile be temala bo wakati ate tile bi yoro fana la ni tile be temala bi wakati tulu imbe chamanche de la tile ba soro wakati be wa huwa annaha fi mustawa min al-ard fi makani fashihi badin jahir dahi li samus nin tulu imbe yoro me abe yoro de la yoro min dala kenyelendo dugu koloka yoro ferele yoro min be kenema tileba asro wakati be taghirahu min awwal nahar ila akhirih tileyin be tuluyun goshi kata tile folo fo kata allaba liyakuna dhalika asfali jaytiha walitafu puru ana tuluyun ke tuluyun nyake tuluye tulumi seneyale ne kosobe tulumin kanyi kama qala khairu wahid mimman taqaddama komi mogo tawsirikalaw yafo cogo min hari ni mogo kelente wala nin fana ye tulu in fana misale ni lampembe meneni tulu min ye jeytuna tulu min ne akanyi kosobe yakadu jeytuha yudiyu wala lam tamsasuhu nar awa akateli tulu yere ka noro yere bese ka yelende hari ni matasuma magala qala abdurrahman ibn jarir ibn aslama yani kadawi israq jeyt mana tulu yere be yele kanye cogo mi de tulu nyere yele to a yele la kanye togomi abe kome ale yere kan noro bona yere folo har ni mata suma kala wala nurun ala nur nunu nye noroka noro chama de fule nyogon kate qila ya ni bijalika imanu li abdi wonna ko nuru ala nur anko meshi lampan wokono ani yele mimbe meshi fanala fulatia ani abe veri kono sabatia veri infana abe mene komi dolo ewa tulu min fana ba kono tulu infana kanyi tulu nyere fana yele chogone a tulu nyere nyuwa ya be koma ka yele muhari ni tasuma ma faraka ni tasuma donna wo fana la noro farla nyonka nuru ala nur donc ko sisa ni nuru ala nur min fule ninye ko ewa mundo nuru ala nur qila yani bizalika imanu li abdi doko ko jo ikallimaniya wa amaluhu anikabara nuru farla nuruka wa qila nuru nar wa nuru jayt doko tasuma kan nuru anituluka nuru wa qila nuru ala nur fa huwa yataqallabu fi khamsati min an-nur parce que ni duru de fosisa doko nuru ka fara nuruka ko mu'mini be yelema nuru duru de kono abe komi ni noro duru min fule ka fo ni lampa no fere mumini fana be yelema noro duru de kono ala fule ka mumini de misaliya de ke komi ni lampa ni mumini be yelema noro duru kono fa kalamuhu nur mumini ka kuma be noro wa amaluhu nur mumini ka bahara be noro wa madghaluhu nur mumini ka donyoro be noro wa makhrajuhu nur mumini ka boyoro be nuru ومشيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة مؤمن بالله كتا يرمي لاغرا الجنة والنور دي أو النور دي وقال السد في قول النور على النور قال النور النار والنور جيت
ko nuru ala nuri ko tasuma ka noro ani tulu ka noro hina isama ada tumamu farla nyogon ko yelendi wala yudiyu wahidu bi ghairi sahibihi akelen kelen tese ka noro bo ni ato nyogo ma faraka kazalika nurul qur'an wa nurul iman hina isama fala yakunu wahidu minhuma illa bi sahibihi ko alifana ko tasuma noro ni tulu noro de be fara nyogon ko be ke nore akelen kele tese ka ke nore ka to kelen dondo awa ko qur'ana fana ni limana bo chogo de la qur'ana fana ni limania fara la nyogon ka noro do qur'ana doro ni limania ti bolo atese ka noro di ni limania fana be qur'ana kandate ma qur'ana kala qur'ana ka nyamar kante noro te de rabo limania ni qur'ana ko fula de be fara nyogon ka ke noro yahdi Allahu li nurihi man yashaa awa ala be mugo kandana kan nore munya alajiya ay yurshidu Allahu ila hidayatihi man yaqtaru ala ba mugo be wa bila sira kam mugo kanda kabila kata aka kanda sirama mugo minni ala ya sugantiya kama ja fil hadisan Abdullah ibn Amri kuma nana hadisala chugomi Abdullah ibn Amr ko samaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ko alayya malaka chide ma chide mbafo inna Allah ta'ala khalaqa khalqahu fi julumati ko alaya kaddam fe unda dibi kono summa laga alaihim min nuri yawmayz ko odo ayen noro fili uka faman asaba min nurihi yawmayz hitada konni mu'min alaka nuru insuru odo atigi kandara ومن أقطعه دل ألك النور يمغ من جادو أتيه في الله فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل كود قصو كو علي بافو كو كلمة جارة فين كلمة جارة ألك دونك معنى على يمغ من دو كندا بغاي كلمة يوسابي كو بي كندا لبو كندا على مو يمغ من دو كو كندا بغاتي كلمة يوسابي كاكورتا كجا قوتي كندا ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم على بالتعلم غوشي هذا ما دونا على بفمبدو لما ذكر تعالى حاجة مثلا للنور هداه في قلب المؤمن تمامي على يا أكن نور كندا أيوم مثال يافو مؤمن دسكون كنو ني آيا كنو على كندا على كنور من بمؤمن دسكون كنو tumami ala yo talen fanye ko misali ya fanye ko min lamba qatama li ayati bi qawlihi ala ya ayat da fana ka kuma wa yadribu Allahu li amsala lin nas wallahu bi kulli shay alim ala be talen goshi hada ma don nan nin to de la ala be fembe do ay huwa a'lam biman yastahiqu al hidayatan mimman la yastahiqu mimman yastahiqu al idlala donc wala de bado mugumin ni kanda kaka ala bo otigi do bi kanda mugumin fana ni kanda manka ni fili banjade kaka ala de bodo o be fili donc ni nyenni aya fana banne ya insha Allah waqti re temenam anka doni subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk